But we're not just hurting. We're angry. We're mad. Turashavuye cyane, imitima yacu yuzuye intimba, turambiwe kwicirwa abacu kubera urwango dufitiwe. Leta igomba kuvanaho impfu zitwibasira hakoreshejwe intwaro. Aya namwe mu marangamutima hari gukoreshwa cyane n'ababuriye ababo mu gikorwa cyiswe ikiterabwoba rishingiye ku bwoko, igikorwa cy'abunyamaswa cyahitanye ubuzima bw'abagera ku 10, abandi batatu bagakomeretswa ubwo baraswagaho urufaya bazira ko ari abirabura ahari mu mujyi wa Buffalo i New York. Ahandi negereye neza aho iki gikorwa cy'iterabwoba cyabereye, ni kuri iri soko rya Caps. Nkuko mubibona, uwakoze iki gikorwa akaba yarinjiriye hano muri parikingi, araza yinjira muri parikingi, undi afungura imodoka. Amaze gufungura imodoka afata imbunda ye n'ibindi bikoresho yari yateguye, afata amashusho yanyuragaho live kuri internet, arangije atangira kurasa abantu muri parikingi, yinjira mu isoko akomeza kurasa abantu uko basakuza bahunga, akomeza kubarasaho urufaya. Peyton Gendron, umusore w'umuzungu watwaye imodoka igihe cy'amasaha asaga 3 kugira ngo abashe kugera ku ntego ye yo kurimbura abitwa abirabura. Ni igikorwa yateguye yitonze kuko yasuye inshuro nyinshi iri soko rinini rya Tops riherereye mu mujyi wa Buffalo muri leta ya New York, aho yarabizi neza ko abagera kuri 78% by'abahatuye ari abirabura. Bivugwa ko guhera mu kwezi kwa 3 ndetse n'umunsi umwe mbere yuko akora aya mabi yabanje kuza kureba neza ko igikorwa cye kizagenda neza. Uretse ibyo, uyu musore yateguye inyandiko y'amapaje agera ku 180 yose asobanura icyamuteye uru rwango. Kuri iri soko mubona inyuma yanjye ryitwa Tops, ni isoko rizwi cyane hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu gace kabereyemo iri terabwoba ryisha abantu bageze ku 10 ndetse abandi bagakomereka. Perezida Biden agiriye urugendo rw'amasaha make hano muri leta ya New York mu gace ka Buffalo, by'umwihariko akaba yamaze byibuze hagati y'iminota 20 n'iminota 15 hano kuri iri soko ashyira indabyo ahabereye iki gikorwa cy'iterabwoba. Iki kirundo cy'indabyo mubona inyuma yanjye niho Perezida Biden ndetse na madamu we hamwe n'abandi bayobozi bo muri leta ya New York ndetse n'abandi bayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika bamaze gushyira indabyo mu rwego rwo guha agaciro bageze ku 10 baburiye ubuzima bwabo muri iki gikorwa cyiswe iterabwoba na Perezida Biden. Ni igikorwa cyashenguye benshi cyane cyane abo mu miryango y'abakiguyemo. Ntitubabaye gusa, turashavuye, dufite umubabaro mwinshi. Ibi ntibyari bikwiye kuba. Dukora ibishoboka byose ngo tube abenegihugu beza, abaturage beza, twemera Imana, tugerageza kubaha abagenzi bacu. Uretse n'ibyo, dukunda abanzi bacu. None muturebere, ibi murareka bikongera bikongera bikaba. Perezida Biden mu ijambo rye yasomye amazina y'abaguye muri iki gikorwa bose, maze yongera gushimangira ko abanyamerika bose bakwiye kwamagana ibikorwa nk'ibi bishingiye ku iterabwoba byibasira abirabura. Look, we've seen the mass shootings in Tumaze iminsi twumva ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi muri leta ya Carolina, Texas, Pittsburgh, muri Atlanta, Dallas muri Texas, none bigeze no muri Buffalo, New York koko. Ukwishyira hejuru kw'abazungu n'uburozi ndababwiza ukuri, ibi ntibikwiye kuzongera. Tugomba kubishyiramo imbaraga bishoboka. No more. We need to say as clearly and forcefully as we can that the idea ubwibone bw'abazungu nta mwanya bufite muri Amerika rwose. None. Aha murebe inyuma yanjye ni kuri Delavan Grill Center, niho Perezida Biden, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze gukorera urugendo rw'amasaha ageze kuri 3, akaba ariho yabonaniye n'aba mu miryango ya
bishwe muri iki gikorwa yise igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa kigaragaza mu by'ukuri ko uwagikoze nta bumuntu afite, ndetse yongera kugaruka cyane ku kijyanye no kuba abo mu bwoko bw'abazungu biyumva cyane bakumva ko baruta abandi, icyo bita white supremacy. Izi ndabyo ziri hano ni uguha agaciro imibiri y'ababuriye ubuzima bwabo muri iki gikorwa.